Coba dan pipi. Hawai. Ha, upra. Ade. Pinang yuyu. Ya, ibaden. He? Pinang ibaden. Kanong yu barden. Kanong tok bok hinjob bah kan ke election kapan? Kata apa pelong yang bakin pois kena kejaka? Kata uhi kata pelong yang amangan wan sene kalong ba. Kamusim juga kamsuk mau kampun bangan sudah tang laying dan film bagi YouTube dia kajing dia nema yang kuat kan ban Aimil Sim ya iba arden di balong ru no yalam joferi bukan benriu iba mi mak kena kuat mata yang iwan kan sini ban Aimil Sim lam di kalian jengi jujur kalian tim Hadur, hi kersana yang mereka kejeng rawai ba ardan ban review ya kersa bersama polisi. 100% sure kersane kan. Dia nak ada bang kersane kan. Kasu pois nero. Buat yang perkat bang, nak pasal kalau we ikut di kila sai, marka pateng kenemput tahangi. Kidang pun pasal asyik kata kadau. Iwan bandawaru ya kahok bang di penyo guys. Tak menuru ya ke bangi dawa pajba sorkar kadiban sedang. Buat kadiban sutu guys. Nakalian tengah itu ada macam ba himpun ke ikum kipat baru inososna macam tu kalian yang berbuat kapten bisa memberi bersih himpun bersusung keliti haying hasab dan kam bermin semadan bandawai ala kacang kau tak tak kapten bisa memberi Nang malah dangi pay kumalong hadu mentang ikum bakini MLA ke nak bagi parti bisa melawan ajeng kersan ya kena kai pat kebapiran menong ya kena nalor kata abangi lagi di ekonomi smart jengi bagian dan assembly mah jadi maki kan kiban ya solve the problem nak ba kajai benri di kadawa dia mentah pada kai pemudon teman-teman ready tinggi Pak Arden di ketua kedengut di MLA di bala jok di bawan di ba senerkan lembagi di pajak mah kajai benri jo kasi relong len elu di kini di MLA di bala di bangi ngela penjob kinam dan bentale makaneka bor kaneka penyi dawai ka hab tersulong ba ngidi penan kam gaj kita jabi ma namar ba ite gade benangi ki pajba namar ba de mengi ki baci di ya kaman skam ba le election ban sawan ma adin salslam pajba ki di ban situ no di perkhat hano ada mata ka jadi riu bat kepaten segi kiri sini